MP ka Lok Sabha na Shillong Ubadairu Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala ulakan tho tangai ya ka sarkar halor ka jingweng no jong ka seng Hinyo Trip National Liberation Council na ka jingi kran isong ulong ba ka sarkar BJP Delhi ba kumju ha ka ne ka jela Meghalaya kamshim la shimkhya satya ya ka jing terwa jong ka HNLC bar kampatiau ya ka jingdon kam jong ka than chatai lam mingi ulong baka seng kongres kapadon haka liang persya haka jela kamdon berta haka jeng kren bad kamdon jeng tip ayai halor gimat baka HNLC kalabo badawa naka liang unong ilam ko kongres ulong bakidon arbanta kata lada kisuan pendem kidon dagi wai kindon banle balada kiwan yakren sngotho kumta kareti sinsyar kadon kawai kalenti bad ka sarkar kamdai ban pemida upun ban hendrai kadai ba ya syakmat ban pentikna ban la ban pun urlong ya kajeng ikran isong ulong baka sarkar kaladai ban yatai sani bahaswa ya kajeng dawa balabo da kaseng HNLC namar baro kila banong da kajeng ikran ngotho lada ka sarkar ka simkhia sisya ya kakam ulong balada hapan weng ya kita kimukot duma persya ya kidekot ke HNLC ru kidon bon kidon kibahap ban bon ubak pala ulapun paru ba ukur syan ya kajengi keren isuk jong ke HNLC padeng keno kajing dewa namar kum kejai penri warin ku asyo banyoi ya kajing ya snam ha kajo kepor ulakan turu ya kaseng HNLC bakan yaisya bat bakamdai ban rai kerke ban weng no na kajengi keren isung